Veliki pozdrav, dragi moji gledalci, dobrodošli u novi video. Danas ćemo sastavljati tajanstvenu maketu koja mi je stigla sa Expressa, ali već ste u naslovu pročitali da se radi o Messerschmittu 109. Još jedan video u serijalu za početnike. Ja neću puno da vas javim, idemo na kratak review i počinjemo sa sastavljanjem. I evo krećemo sa kratkim reviewom ovog modela Messerschmitta. Za početak imamo zadnje krilca, imamo trapove, imamo nos aviona. Ovo bi trebalo da je instrument tabla. To su ti delovi. Idemo dalje. Ovdje vidimo elisu. Ovo bi trebalo da je tank za gorivo ili ti bomba, vidjet ćemo po nacrtima. Sedište, delovi stajnih trapova, ovo bi trebalo da je auspuh, nisam siguran, i ovo bi trebalo da su isto trapovi za točkove. Ovo nisam siguran šta je, ali eto, to je jedan od tih delova. Sad kreće onaj malo zanimljiviji deo. Ovdje vidimo, ne znam čiji je ovo znak, svakako nije nemački, ali vidimo da je i na ovom modelu kao i na prethodnom Spitfire-a dekali su već nacrtani na njemu. Izabrao sam ovu boju u mnoštvu boja zato što mi se onako jako svidela, a inače imate baš da birate. Imate da birate dosta boja. I razlika između prethodnog i ovog modela, čini mi se da se ovaj kokpit ne otvara, nisam siguran, kažem, vidjet ću. Inače, naravno, ovo je sve osnovno farbano, osnovni detalji, kako da kažem, i lepo izgleda i dosta je čvrsto, moram priznati. Znači, to je jedan deo kokpita, ovoga trupa, izvinjavam se. Evo ga drugi deo trupa. Malkice drugačiji, ne puno, isto s osnovnim detaljima. Nema baš puno delova ova maketa, ali je farba lepo odrađena, moram priznati. Ovo je, kao što vidite, donji deo krila, rađeno iz jednog dela, ne kao na Spitfire-u gdje je rađeno iz više delova, što znači da je ovo vrlo jednostavan model, nema ovdje puno posla, čini mi se. I evo ga i gornji deo krila. Vidite, ovo je već malo čudno. Ovo su zastave Wehrmachta, koliko je meni poznato, zato mi baš i nije poznato šta je ovo ovdje. Ajde. Nećemo da se zamlaćemo s time, prosto eto, ovdje smo da vidimo šta vas otprilike čeka, ako naravno kupite ovaj model. Za sad, onako delo je čvrsto i dosta obećava. Nećemo da ćemo imati neke efekte s njime. A da, evo ga, kokpit Messerschmitta 109. Ne znam da li dobro vidite, a vidite da su uspjeli čak i da ga označe, za razliku od pređačih modela. Označili su ga, vidite, ovdje sa crnom bojom, lepo odrađeno, originalno, a izgleda da se i otvaram, čini mi se da je ovdje kao neka osovinica, moguće da se otvara ovako, a inače, koliko znam, mislim da se on negdje u sredini ovdje otvarao na ovu stranu ovako, ali dobro, Bože moj.
Tu su naravno i gume za točkove, za trapove. Sve o svemu interesantno. Neće ovdje biti puno posla za raditi. I za kraj da vidimo uputstvo. Uputstvo koje je mnogo manje nego kod prethodnih modela. Ne znam da li ovo izrađuje ista fabrika, zaista ne znam kineski, trebalo bi da jeste. Evo ovdje vidimo modele koji se nude pod nekim šiframa, verovatno i drugim bojama, ono što sam vam pričao na početku reviewa. Ovdje sad što trenutno vidimo je to da sve počinje od kokpita, odnosno od sedišta. Sve se to lepo tako sastavlja, pa onda idu ovdje točkovi, pa onda ide, ovo bi trebalo da je tank za gorivo kao što sam prvo mislio. Ovo bi trebalo da je ručica za upravljanje. I onda kreću krila, pa zatim kreće ovo sastavljanje. U svakom slučaju ovaj plan je mali, malo je delova. Ovo je zvuk mog pomoćnika Miće koji se prejao i tako. Sve u svemu krećemo sa sastavljanjem. I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need you to survive. I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need you to survive. I can give you one more chance. You're only living in your damn head.
survive. Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Running, running, no. Keep running. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth, maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Running, running, no. Keep running. Dragi moji gledalci, stigli smo do kraja još jednog videa. Kao što vidite, Messerschmitt je sastavljen. Šta da vam kažem, nema puno delova, nećete imati veliki problema sastaviti ga. Jedini problem koji sam ja recimo imao je ovdje kod ovog dela gde treba da
se sastavi krilo. Tu su jako zeznuto napravili, pa je tu morao da radi mala polugica da bi ušlo unutra, inače ovako drugih problema nisam imao. Lepo je ofarban, što više lepše mi je nego na slici. Ok, ovako, kokpit nisam probao da otvaram, inače oni su napravili da se otvara na gore, mada ako se razume avijaciju znaju da se kokpit otvarao sa strane, kao kovčeg. Ali dobro, to je neka njihova interpretacija ovog modela. I to bi bilo to. Nadam se da vam se svidao ovaj izbor. A što se sljedećeg videa tiče, vidjet ćemo. Nastavit ću da čeprkam po internetu, pa ako budem našao opet neku jeftinu maketu i maketu za početnike, ja ću vam naravno snimiti i prikazati. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Ako jeste, vi lajkujte i zapratite kanal. Udarite neki komentar. Pa do narednog videa. Ja vam želim sve najbolje i veliki pozdrav. I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck in for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah, rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Oh my devil, when I do nothing to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. Full of stage, trying to find my pain. I see the sun coming out of that rain. My day really not tame. I'ma never slow down. I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over. Yeah, I'm a slave for you. I'm a slave for you. Ripping harder, more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests, more blessed. Dug deep down trying to find my best. Find a beast, had to kill a conquest. I'm next. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Oh my devil, when I do nothing to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. I'm full of stage, trying to find my pain. I see the sun coming out of